wa mutipe ngo wiyitaga ngo perezida w'u Rwanda, umwe bari gushinja kurasa uduce twa Kongo tw'iburasirazuba. Wa wundi wivuga ngo ari mu ndambara ngo niwe Rwanda, ngo niwe Rwanda, ngo yagiye ngo muri Kongo ngo kujya ngo kurwana gushyigikira ngo ubwoko ngo umuryango ubaga muri Kongo. wa wundi muzi ngo ugendaga ari kwihara ngo niwe perezida w'u Rwanda, nta n'umuntu wamutoye, sinzi ahantu yaturutse, niba yaravutse he, ariko turi gusanga tumaze kuvumbura ko yavukiye muri Kongo niho aturuka. Ni ukumureka agakomeza akarinda amahoro yo muri Kongo, ariko twebwe nta muntu wamusabye kuko aturindira amahoro cyangwa umutekano.